Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, подписчиктер. Мына биз жол жээгиндеги арзан унааларга чыктык. Сиздерге бүгүн арзан унааларды көрсөтөбүз. Бүгүн число 20-ноябрь. Анда эмесе биз видеобузду баштай берели. Биз биринчилерден болуп степ вагондон көрсөтөлүк. Жол жээгинде арзан степ вагон. Свети жашыл, Honda степ вагон 1997 2 объемкен $4200 сурап. Байланыш номерларын көрсөтө келсек, байланыш номерлери. Вентаны көрсөтөлү. Вентанын номери Вента. Байланыш номері 210 000 сураттыр. 98-жылғы 2 объемын екен. Так. Бұл машина Daewoo Lanos дейді. Бұл 200 сураттыр. Байланыш номерін жазбаптыр. Автомат екен. Жашыл светте. Chevrolet Aveco дейді. Қызыл светте. жылғы 1-2 объемын екен. Байланыш номері бұл 230 000 сураттыр. Тағы қызыл Toyota Previa деген машина. 500 000 байланыш номерлары. Коробкасы механика сіздікі бе? Коробка механика екен. 2000 жылғы екен. Левый механика екен да. Салон көрсөт коелу байке. О. Салоны. Салон таза екен. Анын жанында эле Mitsubishi Falcon деген болуш керек бұл. Ак светте. 97-жылғы 2-4 объемын екен. 250 000 сом суратасызбы? 250 000 сом суратаса. Байланыш номерлары бұл. Вариант бар екен. Не вариант бар екен? Алмашканга же малга алмашасызбы? Участокпу неге? Башка машинага алмашаса? Машина болсо. Не машиналар болсо сизге звонить ете берсин. Ой, кечириңиз. Айтмаган. Мала литрашкабы же чоң машинабы? Эгер айырмасы жок экен, бул машина варианттары бар экен, алмаша турган. Алмашам деген оюңуздар болсо, ушундай машина карап аткан болсоңуздар, вариантка звонить этсеңиздер болот. Audi 100 ак светте. Audi переходка 89-жылғы 2-3 объемда 220 000 сураттыр. Байланыш номерлары. Golf тройка. Ак светте Golf 3 92-жылғы 1.8 объем 150 000 сураттыр. Байланыш номері. Коробка механика. Кайсы сеники? Ак сапактуу? Болду, аз тартып койма. Бул жакта бир инебизге өтүп, сапокту тартып коюңузчу деп сапокту биринчи тартып коелу.
Mercedes Benz sapok. Bus sapok. Sapok. Срочно сатылат 170 000 сом. Байланыш номері. Бұл пробектері жазылып отыр. Объем қанша бәке? 3 объем дизель, простой мотор бу? Простой мотор, объем 3 кен. Срочно ақша керек болып отыр. Звонтесеңіздер сүйлөшөбүз дейт. Түшүп берет экен. Грузовой документ басылған бүтсүн. Грузовой деп документ басылған екен, бұл арқасы грузовой екен. Бұл жақтан жақсы көрмейт екен, ис салон. Дөңгөлөктөр зимний екен, односкатный екен, а? Бұл жақ салонның арқасын тозылған екен, мындай грузовой болып. Өзүнүн документинде да грузовой болып басылып тұр. Срочно ақша керек болған үшін сатып атабыз дейт. Жабыңыз. Алмаша тұрғандар жоқ, алмаша тұрған вариант. Только наличие ақша. 170 000 сомнан түшүп берем дейт.